Yes, igitondo cyiza reka nongere nsuhuze mikaze mwe mwese mudahwema kubana natwe hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko mumerewe neza. Ni muri iki gitondo rero cy'umugisha, gitondo cyo ku cyumweru tariki 15 Gashyantare 2026. Nyemerera mbere yuko ujya gusenga, nyemerera mbere yuko ujya muri gahunda zawe z'umunsi, ubanze wumva uko byifashe ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, amakuru agezweho muri politiki y'akarere ndetse no muri Afrika. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ko nyuma yuko tariki 30 Ugushyingo 2025 Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagize atya atangaza ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigomba gufungurwa kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi byaganirwaga mu nama yari yabereye i Paris igamije gushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Yifuza ko rero ngo hashyirwaho gahunda nshya yo gutanga ubutabazi ndetse n'imfashanyo ku baturage bagizweho ingaruka n'intambara. Aboneraho gutangaza ko hanzuye ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyahita gifungurwa. Bwakeye M23 ibyamaganira kure nk'umutwe ugenzura uriya mujyi wa Goma ubarizwa muri iki kibuga cy'indege. Bibyara amahari, abenshi bari bazatese n'iryari iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kizongera kwiyambazwa cyangwa se kizongera gukoreshwa nyuma y'uko cyari cyarafunzwe kuva mu mpera za Mutarama umwaka ushize wa 2025 ubwo M23 yafataga uyu mujyi. Nzanye inkuru rero ivuga mu by'ukuri ku kijyanye n'iby'Ubufaransa butangaje kuri iki kibuga cy'indege ndetse n'icyemezo M23 yafashe cyo kuva ku izima. Ni nyuma y'uko tariki 12 kuva tariki 12 kugeza ku ya 14 Gashyantare uruzinduko rwa Viviane Van de Perle uhagarariye by'agateganyo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye MONUSCO ari mu ruzinduko rugamije gutegura uburyo MONUSCO izafasha mu kugenzura ndetse no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa rero busohoye itangazo ribyishimira, ndaje mbabwiraho 5 kuri 5. Turanyarukira ya Addis Abeba muri Ethiopia ahakomeje inama ndetse ikaba ari inama ikomeye abenshi bise iy'amateka yigiwemo byinshi bitandukanye. Ni inama yitabiriwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi bayobozi batandukanye b'ibihugu bigize uyu muryango. U Rwanda ntabwo Perezida Kagame yagaragayeyo, ahubwo yahagarariwe na Minisitiri w'Intebe. Turaje rero turebere hamwe byinshi byaganiriweho. Perezida Ndayishimiye yaboneyeho gutangira inshingano ze zo kuyobora African Union. Hanyuma u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yasabye ko ibihugu byijanditse mu ntambara yabisabye ikintu gikomeye. Ndaje nkibabwireho 5 kuri 5 muri amakuru. Turakomoza kubitangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomoza ku gahenge Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23 byemeranyijeho inyuma y'ubusabe bwa Leta ya Angola buvuga ko tariki 18 Gashyantare ku masaha y'igicamunsi nta sasu rizaba ryongereye cyangwa se ryemeye kongera kuvuga hariya mu butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ni ubusabe Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize itya ijijisha amahanga ko yishimiye ndetse yakirije yombi. M23 iza kugira icyo ibivugaho biciye muri Colonel Nanga agaragaza ko itangazo rya Leta ya Kinshasa ryo kwemera gahenge riyobya uburari, dore ko hari n'ibitero bya drone byongeye kwibasira abaturage mu bice bituwe cyane n'abanyamulenge nyuma y'uko iri tangazo ryari ryashyizwe ahagaragara. Turaje turebera hamwe Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari icyo zisaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko amahanga yose yamaze kumenya ko iki gihugu cyamaze kuba cyakiringiti gitose kitiyoroswa kukubahiriza gahenge bigasa nkaho nta cyabivuzweho. Turaje turebera hamwe itegeko rya Amerika kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aya makuru. Ingabo z'u Burundi zakubitiwe ahareba inzega mu Minembwe zihungira mu mashyamba, hari abakomeretse n'abishwe. Amakuru turayafite ahangaha. Tukivuga ku Barundi ariko ndakubwira ko Perezida Ndayishimiye yohereje ingabo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo bigezaho amarira bamariba ngo nta kimenya abasirikare afite bitewe n'abo M23 yafashe matekwa n'abo uyu mutwe rwose wivuganye ubwo bari mu ntambara hariya mu burasirazuba bwa Kongo barwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bafasha FARDC n'abambari bayo. Ubu rero biravugwa neza ko hatangiye gukorwa iperereza
ngo hamenyekane umubare w'abasirikare cyangwa se FDNB ngo yatangiye kubarura abasirikare bayo ngo imenye abisigaranye, dore ko abandi batagira ingano bamaze kwicirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabikomozaho. Turanyarukira muri Warikane. M23 yavuye mu gace yari maze amezi 3 yirukanyemo Wazalendo. Ibi byatewe n'iki? Hari ababyise repris strategique. Turaje byose tubigarukeho tubive imuzini muzingo. Dukomoze ku makuru y'imirwano iri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bituwe n'abanyamulenge. Biravugwa ko twirwaneho yakubitiye ahareba inzega ingabo z'u Burundi FARDC ndetse na Wazalendo mu duce tubiri tw'imulenge. Aya ni amakuru ngiye kubabwiraho 5 kuri 5. Ndababwira ibirego abanyamulenge bajyanye muri EACG barega leta y'u Burundi. Turaje nabyo tubive imuzini muzingo. Ndanyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Perezida Yoweri Museveni ngo yarabyaye ariko abenshi bari kumuha inkwenene bijyanye n'uburere bw'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba, akaba n'umugaba w'ingabo za Uganda. Akaba akomeje rero kwibasira abagore badafite nyashi cyangwa se amabuno. Uyu mu generali cyangwa se umugaba w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yongeye gukora udutendo avuga ku bagore batagira nyashi. Turaje tubibabwireho 5 ku kandi. Nyemerera rero unkandira aho hasi handitse subscribe cyangwa sabone kugira ngo mu by'ukuri uyongere mu muryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe mu ruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Reka mere hariya ya Addis Abeba muri Ethiopia haraturuka inkuru ikomeye cyane igaragaza impinduka zakozwe zari zitezwe kuri uyu wa gatandatu tariki 14 Gashyantare. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangiye inshingano zo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ni inshingano yasimbuyeho perezida wa Angola João Lourenço wari umaze umwaka ayobora uriya muryango. Aba bombi rero bahererekanyije ububasha kuri uyu wa gatandatu ni mu nama ya 39 y'abakuru b'ibihugu bigize AU yabereye ya Addis Abeba muri Ethiopia. Ni inama yibanze ku gushakira umuti ibibazo byugarije umugabane wa Afrika birimo ibura ry'amazi, isuku idahagije, amahoro n'umutekano ndetse no guhuza ubukungu bw'umugabane. Hanyuma abakuru b'ibihugu biyemeje guhuza imbaraga mu rwego rwo kuzagera ku cyerekezo 2063 Afrika yihaye ngo ibe yamaze kuba umugabane uteye imbere udacitse intege kandi urangwa n'ubumwe. Hanyuma rero mu gihe cy'umwaka umwe Ndayishimiye agomba kumara ayobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Biteganyijwe ko agomba guharanira ndetse agahagararira ndetse akanayobora gahunda za AU mu bijyanye na politiki, iterambere ndetse na diplomasi. Uyu mugabo by'umwihariko abanyafrika bategereje kureba uko azitwara ku kibazo cyangwa se mu kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yohereje ingabo zo gufatanya na leta ya kiriya gihugu mu ntambara irwanamo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Muri iyi nama rero ubwo Perezida Ndayishimiye yahabwaga inkoni ndetse amaso yose akaba ahanzwe we ngo harebwe uko azabigenza ngo ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo gikemuke, dore ko nawe ari umwe mu bakenyegeza akaba afatanya na Tshisekedi guhangana n'umutwe wa M23 hanganye na guverinoma ya Kinshasa. U Rwanda rwagize icyo rusaba ibihugu byijanditse muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo bitagira uruhare mu buhuza. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin niwe wahagarariye Perezida Kagame muri iyi nama. Yasabye ko ibihugu byijanditse mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitagira uruhare mu buhuza. Ubu butumwa yabugejeje n'ubundi ku bakuru b'ibihugu na za guverinoma byo mu muryango wa Afrika yunze ubumwe AU kuri ya 14 Gashyantare ubwo yagezwagaho raporo ku mahoro n'umutekano y'umwaka wa 2025. Dr Nsengiyumva Justin yagaragarije abitabiriye iyi nama ko kugira ngo muri Afrika haboneke amahoro arambye bisaba gukemura ibibazo biteza umutekano muke guhera mu mizi yabyo, irimo ibibazo biri mu miyoborere, ubusumbane mu bukungu ndetse no guheza bamwe.
avuga ko mu mwaka ushize u Rwanda rwagize uruhare rw'ingenzi mu kubungabunga amahoro mu bihugu bya Afurika birimo Mozambique na Repubulika ya Centrafrica, kandi ko rukomeje gushyigikira gahunda y'amahoro igamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Minisitiri w'Intebe yagaragarije abitabiriye iyi nama ko impande zose zirebwa n'amasezerano y'amahoro ya Washington n'imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya Doha zigomba kubyubahiriza, ariko ko leta ya Kongo ikomeje kubirengaho. Yashimye ubuhuza buyobowe na AU, asobanura ko uyu muryango ufite uruhare rukomeye mu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington ndetse n'imyanzuro ya Doha, ariko ko ibihugu byijanditse mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidakwiye kugira uruhare mu buhuza. Aravuga ati ibihugu bifite uruhare rutaziguye mu ntambara ntibikwiye kugira uruhare mu buhuza, kuko kutabagwama ni ingenzi mu kugirirwa icyizere no kugera ku mahoro arambye. Uburundi nicyo gihugu gifite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo zifatanya n'iziki gihugu, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro ni mu rugamba rwo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse na MLDP twirwaneho no kugaba ibitero ku basivile cyane cyane abanyamurenge. Kuri iyo 14 rero Gashyantare, Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yatangiye kuyobora AU, natangiye mbikubwira. Yasimbuye Perezida Laurence wa Angola azamura umwaka muri iyi nshingano ihererekanye mu by'ukuri, akaba yahererekanyije ububasha na Perezida wa Angola ariwe João Emmanuel Goncalves Lourenço. Abenshi rero baribaza batese Ndayishimiye niba asabwa gukemura ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo nko mu nshingano afite, ahakiri ikibazo cy'umutekano asabwa kuhareba akahatunga intoki ndetse akagira n'uburyo abikoraho. Ariko abenshi bakibaza batese ikibazo cy'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo aragikemura ate kandi ari umwe mu bakenyegeza cyangwa se mu matuma kirushaho gukomera. Ndaje mborireho no kubabwira iby'ingabo z'igihugu cye zikomeje gutesekera cyane ku mirongo y'urugamba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kanya kari imbere. Ubwo nagira ngo mbanze mbabwire ku itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ni ubusabe, ariko kiriya gihugu ubundi abenshi bavuga ko kinategeka bitewe nuko ari kimwe mu bihugu bihatse ibindi hano ku isi ya rurema. Amerika rero yagize itya ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kuba yakubahiriza agahenge yiyemeje cyangwa se yasabwe n'igihugu cya Angola. Ariko kandi nk'uko bikunze kugaragara, ibitero yaba hasi ku butaka no hejuru mu kirere mu bihe by'agahenge Kinshasa ntihwema kubigaba cyane cyane ku baturage, ntihwema kwica abaturage bo mu bice bigenzurwa na M23, ntihwema kugaba ibitero byo kugerageza kwisubiza ibice bambuwe, ariko akenshi mu by'ukuri bigakorwa mu gihe Kinshasa yemeye guhana agahenge n'uruhande bahanganye, ahubwo ako gahenge kagafatwa nk'igihe cyiza noneho cyo gutungura uyu mutwe bahanganye bawugabaho ibitero. Rero umujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika yitwa Masadi Bolosi yasabye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza aka gahenge nk'uko bwabyemeye ku ya 13 Gashyantare. Ibiro bya Perezida wa Kongo byatangaje ko Felix Tshisekedi yemeye agahenge kasabwa na leta ya Angola cyangwa se na Perezida wa Angola, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Kuri icyo gihe yarakiriye umuyobozi ataraherekanye ubasha na Perezida Ndayishimiye. Byasobanuye ko rero nubwo Tshisekedi yemeye agahenge atazemera ko AFC M23 igerageza ibikorwa byo kwagura ibirindiro, kongerera imbaraga abarwanyi bari mu bice bibera mu rugamba ndetse no kwakira ubufasha buva mu mahanga. Umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga yatangaje ko nubwo leta ya Kongo yatangaje ko yemeye agahenge kasabwe na Angola, ikomeje kugaba ibitero ku basivile no ku birindiro by'iri huriro, ashimangira ko iri tangazo rigamije kubeshya umuryango mpuzamahanga. Ni AFC M23 kandi yagaragaje ko nubwo leta ya Angola itayitumiye mu biganiro byabanjirije itangazo ry'icyifuzo cy'agahenge, ntinamenyeshwe ibikubiyemo, isanzwe ishyigikiye gahunda y'amahoro kandi ko izakomeza kubahiriza agahenge gashingiye kuri gahunda ya Doha muri Qatar. Aha ngaha benshi bakibaza bati M23 niba ivuga ko isanzwe ishyigikiye gahunda y'amahoro
ariko ikavuga ko izakomeza kubiriza agahenge gashingiye kuri gahunda ya Doha muri Qatar. Ibi bya Doha ndagira ngo umenyeshe ko ntaho bihuriye n'ibya Rwanda. Abenshi baribaza M23 izitwara ite muri iyi minsi y'agahenge isabwa na Repubulika ya Angola. Ni ikibazo gikomeje kwibazwa na benshi batese M23 iki cyagahenge ka Angola ntizigera birebaho, izakomeza irwane igaba ibitero ifata ibindi bice. Ni ibintu bikomeje kwibazwaho na benshi. Hanyuma ariko kandi ku rundi ruhande bitewe wenda n'imyitwarire ya guverinoma Kinshasa mu bihe by'agahenge, ko Kinshasa yo niba Angola isaba agahenge mu nama yari yaganiriye kuri ako gahenge, n'ubundi Kongo yari ihagarariwe. Ubwo rero niba wenda Kongo yemeye ko aka gahenge izakubahiriza, nubwo M23 ivuga ko ari kuyobya uburari, Kongo ese koko izabikora mu ruhe rwego? Bizaba bisa naho ibya Doha yabiteye ishoti itangiye kuyoboka inzira ya Rwanda. Ni ikibazwa kuko baravuga ko muri ibyo bihe nyine by'agahenge M23 ntabwo igomba kuba yakongererwa ubushobozi, cyangwa se niba hari n'abayitera inkunga, ubwo ingabo ziri mu birindiro nta zindi ngabo zigomba kuziyongeraho. Tuvuge niba hari ingabo wenda ziri nka Kamanyola, nta deployment nimwe y'ingabo zave Bukavu zijya Kamanyola. Birumvikana cyane nta bufasha bw'amahanga muri icyo gihe cy'agahenge bikeneye ko bwatangwa. Ibi byose ngira ngo birumvikana cyane. Ubwo rero abenshi bari baza niba M23 niba ivuga ko izakomeza kumva cyangwa se gushyira mu bikorwa gahunda ya Doha muri Qatar, niba ibya Angola izabyirengagiza, ni ikibazwa n'amagingaya. Ubwo rero Masadi Boulos ni umujyanama wa Perezida Trump mu bya Afurika, yagaragaje ko yishimye itangazo rya leta Kinshasa ryo kwemera agahenge, ashimangira ariko ko kadakwiye kugarukira mu nyandiko, ahubwo ko mu by'ukuri kagomba no kubahirizwa, ibitero birimo ibya drone bigahagarara. Agira ati natewe imbaraga no kwemera kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyifuzo cya Angola cy'agahenge. Ibi bigomba kujyana n'ibikorwa, impande zose zigomba guhagarika imirwano aka kanya, zirimo ibitero bya drone bikomeje gutwara ubuzima bw'abasivile b'inzirakarengane. Leta ya Angola yasabye ko habaho agahenge gashya mu gihe ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bw'amahoro muri Kongo MONUSCO ngo zitegura gutangira kubahiriza akazi kemerejwe mu biganiro bya Doha, by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Ni n'icyifuzo mu by'ukuri cyagarutsweho na Viviane Van de Pel, intumwa idasanzwe y'agateganyo y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yari igoma kuva tariki 12 Gashyantare 2026. Ni nayo ni ku nshuro ya mbere indege iyo iguye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kuva mu mpera za Mutarama umwaka ushize, kuva M23 igenzuriye uriya mujyi. Hanyuma rero tukivuga ku bijyanye no kuba ikibuga cy'indege cya Goma cyatangiye kugwaho indege, ndetse hakaba MONUSCO yanasabye ko rwose iki kibuga cyafungurwa. Igihugu cy'Ubufaransa hari icyo cyabivuzeho, ndetse Ubufaransa bwaje bunashima cyane intambwe ngo ikomeye higanisha ku kongera gutangiza ingendo z'indege z'ubutabazi igoma. Ubufaransa kandi bwasabye ko ngo izi ngendo ngo zakomeza. Ubufaransa bwashimiye kuri wa gatandatu indege ya mbere yageze ku kibuga cy'indege cya Goma nk'intambwe ikomeye iganisha ku kongera gutangiza ingendo z'indege z'ubutabazi, hakurikijwe imyanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Paris ku ya 30 Ukwakira 2025. Basabye kandi impande zose bireba gushyigikira gukomeza izi ngendo mu nyungu z'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryo kuri gatandatu tariki 14 Gashyantare, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yavuze ko iyi ndege ya mbere igiye Goma ari intambwe ikomeye, kandi ko igice cy'ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro wafatiwe mu nama ya Paris yo gutangiza ingendo z'indege z'ubutabazi zito
kandi zigenda ku manywa zerekeza i Goma. Yongeraho ko Ubufaransa busaba ko impande zose bireba zafatanya kugira ngo iyi ndege ya mbere ikurikirwe n'izindi zigamije gufasha abaturage. Ubufaransa kandi bwashimye icyemezo cya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi cyo gushyira mu bikorwa agahenge cyangwa se guhagarika imirwano nk'uko byasabwe na Angola ku mpamvu zose zirwana. Bwanagaragaje akamaro ko gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington yo ku ya 4 Ukuboza 2025, amasezerano ya Doha yo ku ya 15 Ugushyingo 2025 ndetse n'uruhare rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Byongeye kandi Ubufaransa bwashimye uruzinduko rwabereye i Goma ku ya 12 kugeza ku ya 14 Gashyantare rwa Viviane van der Perle wagarariye by'agateganyo umunyamabanga mukuru wa Loni wungirije akaba anayobora by'agateganyo MONUSCO. Uruzinduko rwari rugamije gutegura uburyo MONUSCO izafasha mu kugenzura no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiye ku cyemezo cy'ibihumbi 2808 cy'inama y'umutekano ya Loni. Madame van der Perle wageze i Goma mu ndege, bikaba ari n'ubwa mbere indege igiyeyo kuva muri Mutarama 2025. Yatangaje ko yizeye ko ari intangiriro yo kongera gufungura buhoro buhoro ikibuga cy'indege cya Goma ku nyungu z'abaturage kuva umujyi wa Goma ufashwe mu mpera za Mutarama 2025 n'inyeshyamba za M23. Rero iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kimwe n'icya Kavumu hariya Bukavu nticyari kigikora. Perezida w'Ubufaransa Macron mu minsi ishize yatangarije byari tariki 30 Ukwakira mu nama mpuzamahanga yabereye i Paris yari igamije gushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ko hazashyirwaho ingendo z'indege z'ubutabazi zijya i Goma inshuro 2 mu cyumweru zikoresheje indege nto mu kubahiriza ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko inyeshyamba za AFC M23 zakomeje kwanga ko ikibuga cy'indege cyafungurwa zivuga ko hari imiryango y'ubutabazi iri gukora ubukangurambaga bubogamye kandi zikemeza ko ikibazo cy'ubutabazi mu duce zigenzura kitari gikomeye. Hanyuma rero ku kibuga cy'imirwano reka mpere gato muri Kivu y'Amajyaruguru ahari inkuru yakomeje gutera impungenge cyane abatari bake. Mitenyerukira muri Kivu y'Amajyepfo mbabwire uburyo bakomeje kwesurana, ariko kandi umurundi akaba ari urugutikirira ku mirongo y'urugamba mu buryo bukomeye. Muri Kivu y'Amajyaruguru umutwe wa M23 watunguranye cyane usohoka mu gace utarwanye utarashweho ngo wirwaneho wenda byange. Izi ngabo z'umutwe wa M23 ku wa 4 tariki 12 Gashyantare zavuye mu birindiro bya Buhaya na nyuma y'amezi 3 zibyirukanyemo abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo. Buhaya uyu ni umusozi w'ingenzi witegeye agace ka Katobi ukaba uherereye mu birometero bibarirwa muri 15 uvuye mu mujyi wa Pinga uherereye muri teritwari ya Warikare. Mu Gushyingo umwaka ushize nibwo M23 yarigaruriye ibyo birindiro ibyirukanyemo abarwanyi ba Wazalendo basanzwe bafashe ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara irwanamo na M23. Ntihazwi icyatumye M23 ibivamo n'amagingaya. Umuyobozi wa groupement ya Kisimba biherereyemo yemeza ko abarwanyi buriya mutwe babivuyemo rwihishwa mu masaha y'ijoro ryo kuwa 4. Gusa avuga ko abo bahise berekeza cyangwa se aho bahise berekeza ngo ntiharamenyekana. Nyuma yo kuva mu birindiro bya Buhaya amakuru avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bahise babisubiramo ku wa 5 tariki 13 Gashyantare. Ubu rero ngo Wazalendo nizo ziri kugenzura agace ka Buhaya. Nta sasu ryigeze rivuga na operation yigeze ikorwa ngo tuvuge wenda tuti M23 yahunze imirwano cyangwa se yaneshejwe iratsindwa iragenda, ahubwo yo yibwiye mu bwihishwa isohoka muri ako gace. Nubwo Wazalendo zagarutse ariko abaturage bafite impungenge ko M23 ishobora kuba ifite gahunda ikomeye yo gukubita ibangura ikaba yava Buhaya yerekeza Pinga kubera ko n'urugendo rutari rurerure. Ibikomeje gutera rero impungenge ku mutekano w'abaturage bo muri biriya bice. Muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ndetse ikomeye cyane yasakiranyije koalisiyo cyane cyane irimo ingabo z'u Burundi ndetse n'Abanyatanzania. Yasize twirwaneho ibakubise inshuro ku buryo bukomeye nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Twirwaneho yakubitaguriye nk'uko mbona ikinyamakuru Minembwe cyabyanditse.
ngo ni amakuru aturuka mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Aravuga ko uduce tubiri two mu nkengero za Minembwe twabereyemo imirwano ikomeye yahuje umutwe wa MRDP twirwaneho n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza FARDC ndetse n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR. Iyi mirwano yabereye mu duce twa Gahwera no kuri Poezero mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Minembwe. Ubwo rero amakuru atugeraho aravuga ko ari uruhande rw'ingabo z'u Burundi n'iza FARDC rwagabye ibitero kuri MRDP twirwaneho, ariko birangira rucitse intege inyuma yo guhura n'imbaraga zikomeye z'uyu mutwe. Amakuru aturuka mu baturage ndetse n'abari hafi y'aho imirwano yabereye aravuga ko igitero cyo hano mu Gahwera cyagabwe n'ingabo zaturutse mu bice bya sekiteri ya Rurenge muri teritwari ya Fizi, ni naho bivugwa ko zasubiye zihungira nyuma yo gutsindwa no gutakaza abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda n'amasasu. Ku ruhande rwa Poezero imirwano yatangiriye mu duce dukikije ako gace, aho ingabo zifatanyije zagabye igitero karabutaka zigamije kwisubiza uduce twabohojwe na twirwaneho. Utwo duce tukaba turimo Bidegu ndetse na Karongi ndetse na Gakenge twafashwe n'uyu mutwe mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo muri tariki 13. Abari hafi yaho imirwano yabereye bavuga ko imirwano yo ku munsi w'ejo yari yemereye cyane, aho hakoreshwaga imbunda ziremereye n'izoroheje, nubwo umubare nyawo w'abayiguyemo utaratangazwa ku mugaragaro. Ariko amakuru y'ibanze aragaragaza ko ingabo z'u Burundi n'iza FARDC zahaburiye abasirikare benshi ndetse zigahita zisubira inyuma zihungira mu mashyamba ari hafi ya Poezero werekeza muri sekiteri ya Mutambala. Imirwano yongeye kuzamura impungenge z'umutekano mu misozi miremire y'umurenge ahamaze iminsi habera imirwano muri aka gace. Hakaba kunze kuvugwa ibitero by'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR isanzwe ivugwaho gukorana n'ingabo za leta mu rugamba rwo kurwanya abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu misozi miremire y'umurenge no mu nkengero za Minembwe. Imaze imyaka myinshi iberamo amakimbirane ashingiye ku bibazo by'umutekano, imitungo n'ubutaka ndetse imibanire y'amoko atuye muri ako gace. Ibi rero byagiye biha icyuho MRDP twirwaneho kwinjira mu mirwano n'ingabo za leta cyangwa se indi mitwe bahanganye. Kwinjira kw'ingabo z'u Burundi muri iyi mirwano nabyo byagiye bivugwa mu rwego rwo gufasha FARDC. Cyakora ibikorwa nk'ibi bikomeje gutera impagarara ndetse no kwimura abaturage bamwe bahungira ingo zabo mu bice bitandukanye kubera gutinya ko imirwano yakomeza. Ni mu gihe impande zihanganye zikomeje kongera kwisuganya, haracyari impungenge nyinshi ko imirwano ishobora gukomeza cyangwa se ikiyongera, cyane cyane mu duce twamaze gufatwa n'uruhande rumwe rukaba rwarabaye rero ishingiro y'andi mabombe y'imirwano. Benshi rero baragaragaza ko igisubizo kirambye kidashobora kuva mu mbaraga za gisirikare gusa, ahubwo ko hakenewe n'ibiganiro byimbitse hagati y'impande zose zifite aho zihuriye n'iki kibazo, hagamijwe kugarura ituze n'umutekano birambye mu misozi miremire y'umurenge no mu nkengero zo mu bice bya Minembwe. Hanyuma abasirikare b'u Burundi mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubwicanyi bukorerwa abaturage b'abanyamurenge, igisirikare cy'u Burundi kiza ku isonga mu bagira uruhare muri ubu bwicanyi. Byatumye rero abanyamurenge bajyana leta y'u Burundi mu rukiko rwa EACG ngo buryozwe cyangwa se babazwe iby'uruhare bugira mu ntambara iri kwararika ubuzima bw'abaturage hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ni intambara ingabo z'u Burundi zitesekeramo ku buryo bukomeye ndetse ziri gukubitwa inshuro mu buryo budasanzwe. Hari ziri kwicwa, hari ziri gufatwa amatekwa, iziri kumugarira ku rugamba. Izi ngabo zifatanyije n'iza Tanzania, FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR zikaba zikomeze gutesekera cyane mu bitero zikomeje kugaba ku banyamurenge bahariya mu misozi miremire kuva ku wa kane tariki 12. Ndakira amakuru avuga ko inkengero zose za Poezero mu duce twa Minembwe hariya M23 cyangwa se MRDP twirwaneho iri kwicirayo abarundi batagira ingano. Ahitwa Mukoko, Nyaruhinga, Karongi, Bicumbi, Karingi na Bidego biravugwa neza ko iyi misozi miremire
iri kumvikanamo urusaku rw'amabombe, ariko kandi twirwaneho ikaba iri gukubita inshuro koalisiyo cyane cyane harimo ingabo z'u Burundi zishaka kujurira twirwaneho ngo ziyambure uduce. Amakuru avuga ko impande zombi zikomeje kurwanira kugenzura agace ka Poezero kamaze iminsi kagenzurwa n'ingabo za leta, aho twirwaneho biciye muri Koloneli Rugabo Fidele avuga ko rwose bakomeje guhangana bikomeye na koalisiyo, ariko agahamya neza ko bari kuzongwa cyane na ziriya drone z'igisirikare cya Kongo, ariko nawe ku rundi ruhande akavuga ko bari kuzivugutira umuti. Ntabwo ahamya ko arizo bari kurasa, ariko yagaragaje ko arizo bari guhangana bikomeye. Yavuze ko byuze drone zigera ku 10 ziri kugerageza kugaba ibitero kuri twirwaneho zikahitana abaturage, ariko akavuga ati nko mu isaha imwe gusa drone zirenga 10 ziri kugaba bombe zigera ku 168 mu isaha. Ariko uyu Rugabo akavuga ko nko mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira kwa gatandatu bagombaga kwisubiza Poezero. Ntabwo turakira amakuru ashimangira ko bisubije Poezero, ariko ama operational mu marembo y'igi Poezero. Hagati amakuru avuga ko Burundi nyuma yo gukubitikira mu mirwano yo ku munsi w'ejo bwahise bwohereza izindi ngabo mu misozi miremire, ni ingabo zo gutanga umusada. Ku mugoroba ku munsi w'ejo izi ngabo rero zo zambutse muri Kongo ziciye mu duce twa Baraka ndetse na Mutambara. Ni Baraka ivugwamo ingabo z'u Burundi zashonje zishwe n'inzara ku buryo bukomeye. Abarundi rero bakomeje gutesekera ku mirongo y'urugamba. Nahoze mbona mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyanatangiye gukora ngo icyitwa ibarura, cyatangiye gukora ibarura ku basirikare bacyo ngo kugira ngo kimenye umubare wabo gisigaranye. Bivuze ko abenshi barishwe, abandi barafashwe. Ubwo rero bakeneye kumenya noneho ngo abishwe ni bangahe, hasigaye bangahe. Ni nyuma y'uko amakuru avuga ko nyuma y'intambara zabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuza umwaka ushize, by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi, bivugwa ko hari abasirikare babarirwa mu 1200 batatashye, kandi bikaba bitaramenyekanye ko bose bishwe. Hakenewe rero kumenyekana amakuru y'aho abasirikare bose baba bari. Bivuga ko kuri ubu igisirikare cy'u Burundi kitazi umubare w'abasirikare bacyo bishwe, abafashwe impiri na M23 barwanaga, cyangwa se ababa barazimiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo barimo bahungira imirwano mu bice bitandukanye bakabura uko bataha. Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi kandi aravuga ko no mu basirikare batashye hari benshi muri bo bahise batoroka, aho bamwe bavuga ko bakihishe mu gihugu mu gihe abandi bagiye gushaka ibindi bakora mu bihugu byiganjemo ibyo mu burasirazuba bwo hagati. Abasirikare barenga 500 nibo bivuga ko batorotse, niko amakuru avuga. Gusa kuri ubu kimwe mu bibazo biri mu gisirikare cy'u Burundi nuko ibigo bya gisirikare byo muri kiriya gihugu bitazi umubare nyawo w'abasirikare bifite. Amakuru avuga ko hari abasirikare benshi bamaze kugenda, ariko kugeza n'ubu birakitwa ko bakiri mu gihugu ndetse bakaba bagihembwa. Kuri ubu igisirikare cy'u Burundi cyamaze gushyiraho amabwiriza y'uko intonde z'abasirikare bose zigomba kuba zamaze gutangwa bitarenze ku itariki 20 Gashyantare. Urumva ko rero ibintu bitoroshye n'aka na gato. Hari n'amakuru avuga ko hari abasirikare benshi bakubitiwe muri Uvira, ariko bikavugwa neza ko abenshi mu basirikare bakubitiwe muri Uvira ngo hari ahantu bibitse, ngo ndetse ngo baganira cyane na General Prime Niyongabo, ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, kuko kongera kurwanira hariya muri Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo uyu Prime Niyongabo ngo ntago abishyigikiye, ntago byumva kimwe na General Neva, umugaba w'ikirenga w'izi ngabo ukomeje kurwanira intambara ya Tshisekedi nk'ahariye. Bikoko ko abasirikare bagira ngo ku gihumbi, Prime Niyongabo aho bari ari uhazi, ndetse ngo anaganira nabo ko bwije no ko bukeye, bari n'uburyo ngo bazamufasha mu gukora kudeta hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibivugwa ariko bidafitiwe gihamya. Hanyuma mu yandi makuru ni umunyemerere tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ndetse tugana ku musozo w'aya makuru. General Muhoozi Kainerugaba yongeye kurikoroza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba
yatangaje ko we aho guha umugore we indabo ku munsi w'abakundana ngo yahisemo kumuha inka, ariko yongeraho ko umugore udafite nyashi kandi mubi we agomba guhabwa isenene. Mu butumwa General Muhoozi yashyize ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter kuri ya 14 yavuze ko ati nahaye Charlotte inka mu gitondo, mwe muri guta igihe mu ndabo. Uyu mugabo ukunda kwandika amagambo bamwe bafata nk'urwenya ndetse n'amashyengo yavuze ko abagore batagira nyashi bakwiye guhabwa ihene cyangwa se inkoko. Muhoozi yavuze ko mu gihe umugore nta nyashi afite kandi ari mubi ngo bakwiye guhabwa isenene. General Muhoozi aherutse gutangaza ko abagore batagira nyashi babyara abana b'ibigoryi. Ni ijambo aherutse kuvuga ryatunguranye ndetse bituma benshi bibaza amaherezo yabyo. Ngayo nguko rero reka mpiniraha mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 15 Gashyantare 2026. Amakuru n'ibiganiro hano kuri uyu muyoboro nakagaruka.